Zdravo, dobrodošli na pregled, odnosno test uređaja firme Apple i ovo je uređaj koji se zove Apple iPod Touch, četvrta generacija, odnosno najnovija generacija. Danas pravim kratak review, odnosno koliko toliko da pokažem šta ovaj uređaj sve posjeduje od opcije, ali ako bude bilo interesovanje napravit ću duži review i specifično za neke stvari za koje bude bilo prikazano najviše interesovanje. Pa da krenem, sa leve strane su tasteri za pojačavanje i smanjivanje zvuka, to je sa leve strane, sa desne strane nemamo apsolutno ništa, sa gornje strane postoji taster za zaključavanje i otključavanje, sa donje strane je zvučnik, pin konektor koji služi za multimedijalno prebacivanje multimedijalnih sadržaja i 3,5 mm ulaz za slušalice. Sa zadnje strane imamo kameru od 0,7 megapiksela i kao ne znam ja se vidi dobro na ovome snimku, ali ovdje je jedna mala rupica, to je zvučnik. Sa prednje strane kao što vidite imamo VGA kamericu, home button i ekran 3,5 inča. Kamera sa zadnje strane ima, iako je 0,7 megapiksela, on ima HD rezoluciju, znači snima u 720p režimu. U mračnim uslovima to ne predstavlja mnogo jer snimci ispadnu dosta ružni i boje su dosta isprane, međutim preko dana su snimci dosta živi, lepe su boje i bukvalno je pokazuje zašto je HD kamera, međutim kada se na ovom uređaju lepo izgleda, ali kako se prebaci na veći ekran kao što na primjer na desktop uređaj, kamera ume malo da, mislim snimak ume da bude malo pikselizovan, tako reći. Ovaj ekran je sličan u građi kao iPhone 4 i 4S, ali jedina razlika u ovim ekranima jeste što nije IPS ekran, odnosno pri većim uglovima gubi kontrast kao što možete vidjeti. Ali kao i kod iPhone 4 i 4S, on ima retina display sa rezolucijom od 960 x 640 piksela, odnosno ima 326 piksela po inču kada bi se to izračunalo, znači koliko ima piksela po inču. Touch iskustvo je jedan od najboljih strana ovog uređaja, kao što vidite sve savršeno funkcioniše, prati pokret moje ruke bukvalno istovremeno. Ponekad i ne znam da li sam dodirnuo ekran, on je otvorio već ono što sam hteo. Kao što vidite, znači bukvalno odmah otvara ono što želim i što hoću. Sve bi rado pričao, na primjer, koliko bateriju ima, kakav je GPU, mislim koliko baterija, koliko miliamper časova ima, međutim to Apple krije i to možete vidjeti na nekim drugim sajtovima, međutim ja nisam hteo da vam govorim informacije sa tih sajtova jer kod nekih može da bude dosta loše informacije, ali i neproverene. Pa ne želim da vam kažem nešto što nije istina. Kao što vidite, evo, ovo je jedna igrica, Jetpack Joyride, koja je veoma dobra igrica i pokazuje se koliko je GPU od Apple u ovom uređaju jak, koliko je GPU jak. Dugo vremena, znači imam ovaj uređaj, stvarno dosta dugo vremena i mogu vam reći da je baterija dosta solidna. Znači najviše se troši kada se priča preko Skype-a, ali se igrice ili na primjer neke aplikacije ili ne znam nija, bez problema se mogu koristiti duže od 4 sata. Znači ja sam danas, kao što vidite, ovo je baterija koju trenutno imam, a danas sam sigurno jedno 3 sata igrao igrice, jedno 3 sata bio na internetu, kad se sve ukupno sabere, naravno nisam odjedan, nisam neki zaluđenik, naravno, ali povremeno kad mi treba nešto lakše mi ući na ome, nego da idem sad za kompjuter, da ga palim, da sedem, tako dalje. Ima Assist GPS i Google Maps, ali, na primjer, sad ću vam pokazati jednu sliku, da vidite kako izgleda kamera preko dana, ali isto i kakav je pinch to zoom. Kao što vidite, pinch to zoom radi savršeno, ali može isto da se uđe, znači da se zoomira i preko dvostrukog dodira ekrana, odnosno double tap, kako bi rekli Englezi.
Što se tiče interneta, tu nemate probleme jer ovaj moj barem uređaj, ja nisam i kod svakog drugog kog sam pročitao i čuo, svima radi savršeno. Ja sam na primjer na mojoj kućnoj Wi-Fi mreži od 10 megabita i sad ću na primjer da uđem na moj sajt koji se zove technoloid.com. Kao što možete vidjeti, dosta brzo ulazi. Evo, ovdje mi je, tu odmah mi je sa strane router, kao što vidite, tu je, evo ga, možda 10 cm odaljen i možete vidjeti da dosta brzo ulazi na sajt, na moj sajt. Sad ćemo malo, pošto moramo isključiti i ovo, svaki put se opali kada ulazim preko mobilnog uređaja na sajt. Evo ga. Scrollovanje na ovom browseru je sasvim zadovoljavajuće iskustvo i može se zoomirati sve do, kao što vidite, bez problema se vidi najsitniji detalji, ali mogu se i ovako pročitati, ne znam jer se vidi, ali ovako se čak mogu pročitati detalje. Toliko je lep ekran, znači toliko je dobra rezolucija na ovom uređaju. Muzika koja je glavni faktor uzimanja ovog uređaja je jedna od najboljih iskustava. Na primjer, muzika na ovom uređaju plus neke dobre slušalice, ja na primjer imam ove slušalice, znači stereo slušalice, i to je iskustvo slušanja muzike je najbolje, znači stvarno bolje ja nisam čuo. Ali isto, pored svih ovih prednosti, ovi uređaji imaju i mane. Sad ću vam navesti prednosti i mane ovog uređaja. Znači, kao što ste čuli, prednosti su super ekran, super muzika, baterije, mnogo dobra, odaziv je, kao što vidite, bez problema. Znači, jedan od najboljih, znači stvarno jedan od najboljih, nije najbolji, ali jedan od najboljih. I dosta je tanak, znači samo 7,2 mm, ali koje su mane, znači ima neke mane preko kojih ja stvarno ne mogu preći. Ovaj uređaj se dosta greje, pogotovo u zadnjoj strani u ovom ovde delu, tako da kad igrate igricu ili razgovarate preko Skype-a, ovo bukvalno postane vrelo, ali vrelo kod da stvarno vrelo, mora se ovako sa ove donje strane držati uređaj da bi se ne bi upekli, znači toliko je vrelo. Ekran se brzo izmulja pa se stalno mora čistiti. iTunes me nervira, barem mene, jer ne volim stalno tako da prebacujem preko iTunesa, da sinhronizujem, pa da li će da mi se izbrišu podaci, da li neću, ali opet to je možda neki od najjednostavnijih načina za prebacivanje, ali lično mene nervira. Kod nas je dosta skup, ja kad sam ga kupio, on je bio 300 evra, sad je oko 240, dok je u Americi, na primjer, 130 evra, što je skoro za duplo manje. Isto tako, dosta aplikacija radi na internetu, tako da, evo, kao što vidite, možete vidjeti, znači imam Twitter, Skype, koja je ovo, 8tracks, to je za muziku, Facebook, Foursquare, to se radi na internetu i od toga ništa ne mogu koristiti kada sam van kući, to je jedna od velikih mana, ali opet, ovo nije iPhone i nema mesta za SIM karticu, niti mesta za microSD karticu, znači za memorijsku karticu za to nema, i dolazi u tri kategorije, u 8, u 32 i u 64 giga, čini mi se. Da, tako je. Znači, igrice se mogu igrati, za njih ne treba internet, ali za neke aplikacije treba. I to bi bilo to. Znači, ovo je jedan review, kratak, znači dole možete komentare, reći šta vas interesuje, šta vas zanima, gore se možete subscribe-ovati ukoliko hoćete da vidite naredne moje snimke, i ako vam se sviđaju. Tako da, eto, to bi bilo to. Do sledećeg snimka mi se vidimo i izvinite mi što nisam, oprostite mi to što nisam stavljao snimak, nisam imao nikako vremena, ali evo sad ću truditi se da što više toga stavljam, samo mi recite šta biste voljeli najviše da vidite i potrudit ću se da to odradim. A do tada, doviđenja.